Yes, kangusuze kandi nguhereze ikaze amahoro y'Imana bane nawe aho uri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu majyepfo, amajyaruguru, Burasirazuba n'Iburengerazuba. Ni tariki 6 z'ukwezi kwa 2026 mu gihe inama mushikirano mu Rwanda ikomeje, dore ko ari inama ngarukamwaka. Uyu munsi wa none ikabikubera mu Rwanda hano muri Kigali, aho yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye barimo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ese umuzi w'ejo yagenze gute? Uyu munsi wa none iraza kugenda gute? Rubavu, abayobozi batatu batawe muri yombi, barimo umuyobozi ushinzwe umurenge cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa, umuhuzabikorwa wa DASSO ndetse n'umuyobozi w'akagari. Aba bose turaza kumenya impamvu batawe muri yombi. Abakobwa 4,500,000 bazasiramurwa muri 2026 nk'uko ari inkuru dukesha Karibu Media muri iki gitondo. Uganda, Sandra Teta yamaze gutangaza ibyo gushwana n'umugabo we uko bamwise indaya n'ibindi byose. Ni mu makuru kuri Iris Rwanda TV, ngo hayikaze ntuze gucikwa cyangwa se nguze kubura kuri aya makuru. Icyo ngusaba ni gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kukugeraho ku gihe. Abakobwa 4,500,000 bazasiramurwa mu mwaka wa 2026 cyangwa mu mwaka wa 2026 mrambabarira. Ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku baturage UNFPI rivuga ko nibura abakobwa 4,500,000 bashobora kuzahura n'ikibazo cy'isiramurwa mu mwaka wa 2026. Mu busanzwe twari tuzi yuko abasore ari bo basiramurwa cyangwa se igitsina gabo. Ese umukobwa asiramurwa kugira ngo bize kuba byatanga iki, bize kugenda gute? Turaza kumenya impamvu ibihugu bimwe na bimwe bigenda bisiramura abakobwa mu buryo nk'ubu ngubu bwaje gutangazwa bugiye kuzakoreshwa mwaka wa 2026, nukuvuga ngo ni uyu mwaka turimo. Uyu muryango ugaragaza ko ku isi hose abagore n'abakobwa bagera kuri 230,000 bamaze gukorerwa iri hohoterwa rifatwa nk'igikorwa rinyuranyije n'uburenganzira bwa muntu. Nubwo hari aho bikorwa n'abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi, UNFPI ivuga ko bidafite ishingiro mu buvuzi kandi ko nta mpamvu n'imwe y'ubuvuzi ishobora kurishyigikira. Bamwe batangira kubirwanya rero. Iyi ngeso iboneka mu bihugu 94 byo ku mugabane itandukanye, nubwo hari imbaraga zikomeje gushyirwa mu kuyirwanya. UNFPI ivuga ko abakobwa n'abagore benshi bagihura n'ingaruka zikomeye ku buzima bw'umubiri n'ubw'umutima. Raporo igaragaza ko mu myaka 30 ishize hari ibimaze kugabanuka mu bice bimwe by'isi, kuko aho mbere umukobwa umwe kuri 2 yakorerwaga isiramurwa, ubu byagabanutse bikagera kuri umwe muri 3. Umwe kuri 3 nubwo twavaho byaragabanutse, ntago ari abantu bakeya, byanze bikunze ni abantu benshi. Utahita uvuga ngo byaragabanutse ku kigero cyangwa se uburyo iri hohoterwa ryahita ricika burundu. UNFPI ishimangira ko abantu benshi ku isi, abagabo n'abagore, bashyigikiye ko iyi ngeso icika burundu bitarenze 2030. Ishishikariza za leta, guverinoma, imiryango itegamiye kuri leta n'abaturage gufatanya no guhindura imyumvire n'umuco bituma ikomeza kubaho. Muri Afrika ariho ikibazo gikomeye kurusha ahandi, nko muri Ethiopia abagore n'abakobwa 3 kuri 4 bafite imyaka iri hagati ya 15 na 49 bamaze gukorerwa isiramurwa. Gusa mu bihugu nka Djibouti, Eritrea na Somalia, abayobozi b'idini rya Islam basohoye itangazo mu mwaka wa 2025 bavuga ko nta shingiro ry'idini ishyigikira iyo ngeso. UNFPI ivuga ko kwigisha abana mu mashuri n'ubukangurambaga bikomeje gufasha mu kurinda abakobwa no kubaka ejo hazaza hatarangwamo iri hohoterwa. Ni inkuru dukesha Karibu Media yanditswe na Maniraguha Radisirasi. Ubwo katwizere yuko harya bamwe bagiye batanga comment bate harya mu mpugure iyo basiramura umukobwa bigenda gute. Nanjye amatsiko ndacyayafite. Abandi bati reka kirazira, abacu bagomba kongera ahubwo kugira ngo ubushake n'uburyohe byiyongere ubundi baryohe. Undi ati yego nyine muri biriya bihugu bigendera ku mahame ya Kisilamu babakorera
exercicio ni igikorwa cyo gukata imyanya ituma abagore baryoherwa n'imibonano mpuzabitsina, ngo baba bifuza ko baribwa bakabihirwa n'ubuzima kandi bakubaha abagabo babo. Ni inkuru rero nari maze kubabwaho tuyikesha uyu munsi wa none cyangwa se ejo bundi kwa gatatu tariki enye z'ukwezi kwa 2026 nibwo twumvise inkuru ivuga yuko Rubavu abagera muri bane batatu batawe muri yombi bazira amatiku cyangwa se ibyo nakwita amatiku yo mu kazi. Rubavu icukumbura ku kibazo byatumye abarimo gitifu umurenge bakurwa mu kazi, bamwe birukanwe abandi barisezerera nk'uko bari babisabwe yuko bagomba kwandika amabaruwa abasaba gusezera mu kazi. Abo ni bande rero? Kadusimukire Rubavu tumenye abasezerewe ni bande, babashe gusezererwa mu buhe buryo, kubera iki basezerewe gitifu wa Rubavu umurenge ndetse n'uw'akagari bakabasha kuba basezererwa mu kazi ku buryo butunguranye, dore ko ari amatiku yaramaze hafi umwaka. Ni inkuru dukesha igihe mu gitondo cyo kuwa gatatu tariki ya 4 Gashyantare 2026 nibwo abakozi batatu b'akarere ka Rubavu barimo umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyundo Nyiransengiyumva Monique n'umuhuzabikorwa w'urwego rwunganira akarere mu by'umutekano DASSO mu murenge wa Bugeshi Dushimire Donatien banditse basezera akazi. Mu gihe aba banditse basezera, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari Katera Imbere Mujawasano Warite we yarirukanwe burundu biturutse ku bwumvikane buke, kutuzuza inshingano no kwitwaza ko buri umwe afite umushyigikiye wo hejuru. Nyuma y'uko abakozi umwe yirukanwe abandi bakandika basezera, igihe yakoze icukumbura ku mpamvu z'iki kibazo. Amakuru yavanye amakuru ahantu hize yuko mbere yuko aba bakozi basezera, ikibazo cyabo cyari cyagejejwe muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ubwo ni Minaroke, nyuma y'uko mu kagari Katera Imbere hakomeje kugirwa indiri y'imyubakire y'akajagari, bikaza kugaragara ko bikorwa hari abayobozi babyihishe inyuma. Amakuru yiza agaragaza ko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yandikiye aba bakozi bose uko ari batatu ibasaba gusezera akazi, maze umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari agatsimbarara bikarangira yirukanwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyundo n'umuhuzabikorwa wa DASSO mu murenge bo bemeye gusezera. Umuhuzabikorwa wa DASSO wasezeye bivuga ko amakosa yakekwagaho yayakoze ubwo yakoreraga mu murenge wa Nyundo. Ni mu gihe ukutumvikana hagati ya gitifu w'akagari n'uw'umurenge kwari kumaze umwaka urenga, ndetse bagiriwe inama kenshi ko bashyira umupira hasi bagakorera umuturage, ariko umwe muri bo akajya yitwaza ko ashyigikiwe n'umuyobozi w'akarere, undi nawe akagaragaza ko ashyigikiwe n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Amakuru avuga ko nyuma y'uko bamaze kuva mu kazi mu minsi ya vuba bashobora gutangira gukurikiranwa n'ubutabera ku makosa bakekwaho. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper mu kiganiro ajyanye n'igihe yahamije ko aba bakozi batatu batakiri mu nshingano. Ati niyo mpamvu gitifu w'umurenge n'umuhuzabikorwa wa DASSO basezeye, ibaruwa zabo ntabwo bashizemo impamvu. Ni mu gihe gitifu w'akagari yasezerewe kubera amakosa yo kutubahiriza igishushanyo mbonera cy'ubutaka yari amaze iminsi agaragara mu kagari yayoboraga. Akagari Katera Imbere ni igice cy'umujyi, abubaka bagomba kubahiriza igishushanyo mbonera kugira ngo abandi barebereho. Niyo mpamvu gitifu wako twamwirukanye kugira ngo n'abandi bakozi babere isomo. Meya Murindwa yaboneyeho kwibutsa abaturage ko gusezera mu kazi bibaho, kuko umukozi ushyira mu gaciro ashobora no gufata icyemezo cyo gusezera kubera ko inshingano ze atakiri kuzigeraho. Ati abaturage babifate nk'ibisanzwe, nta gikuba cyacitse kuko umuyobozi wananiwe inshingano, byaba byiza asezeye. Ni mu gihe yasabye abayobozi kumva ko bashinzwe abaturage bagomba kubakorera ibyiza, ndetse ko iyo igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka gikoreshejwe nabi biba byica itegeko bikangiza icyerekezo cy'igihugu. Uyu munsi umushyikirano ugiye gukomeza, mbibutse ko muri buze kurikirana live kuri Iris Rwanda 5/5. Mbifurize umunsi mwiza, mahoro y'Imana bane namwe, ndabakunda cyane. Ni Mr. Jean kuri Iris Rwanda TV.